سەرۆکی ئێرانی حەسەن ڕوحانی bi serdanekê li Iraqê ji bo bihêzkirina pêwendiyan di navbera herdû welatan da. Ruhanî di çarçoveya serdana xwe de got ku Iraqekê seqamgîr dê bihêle herêm tev de seqamgîr be. Ji bo şîrovekirina armancên berfirehên vê serdanê em niha bi xêrhatina nivîskar Salah Bedreddîn dikin ku ji Hewlêr paytexta Herêma Kurdistanê bi me re ye. Mamoste Salah tu xêr hatî serdaneke wiha re de bilind di vê demê de çi peyam de pişt wê de hene û çawa tê xwendin? Belê roj baş. Bêguman piştî ku Amerîka ji ew levhatina newewî li gel Îran derçû û ew gav û biryarên ku hatin dan û dewr û berê Îran zeft bikin meşelê aborî de ew hîsara ku çêkirin, diyar e teşîra wê wa hate meydanê. ديارة واشكربوا انه روشا ابوري الايران قالك الوز بويا روشا هندرو يعني هندك مايل خلقاب صرفا ولدجي رجيب وبتقي بجاركي وديارة اودا نستندني وان مو تذكر انه روسيا والصين في بلاهيها داقرن او شي بيك نهار حتى الشرق اشتي سوريا ايرو دلمانيك پیدا بويا ما بين روسيا وإيران، يعني أوجي جزء كجبه كشيعان. طبعا سردانا روحاني بو عراق از باوردكم يعني تشتي تلد دشتي إيران ده أنا مايا عراق. مثلا لبنان هنا يعني لو هنا حزب الله برادر ايوان ليه لبنان مزنجينا، اليمن هنا عيني تشت، لسوريا هنا سوريا خراب ويا إيرو تشتي يعني جهة تنك ومايا وميدا كوان هيا جي استفادة بكن ويارمتيجي ورقرن أو جي عراقة طبيعي إيش كرنا إيرانيا العراق زور إيش كرنا يعني بشندي صال جو وقتي كو أمريكا يعني لشكري أمريكي كشيا بيشتروا خاندنا صدام إيران كتشو نوادا وإيران إيش كر إيران يعني دولة العراق مو أفاكر لشکری نو چیکر استخباراتی نو چیکر اداره نو چیکر ایرو و تمیوه او حشد الشعبي يعني او جروبين لشکری تاجر و پیدا باشه ما مستیانی هر چندی تشتی کتت گویی لسر عرضش تکی پراتیکیه ایران دیگه ل وقت د پاش پرده اندازی یعنی وقت نامجی هناك دخوينن كوكو برسفك جبو أمريكا كو سروك أمريكا دمها دانزدان سال بوريدا تشبو عراقي وسر بغداد نكتبو تاني شو هيزن أمريكي دي تبونو وانجي إيرانيان جدوي درباري دا أفياك آني زمان تدبجي برسفك راست جبو أمريكا العراقي؟ بله بالتأكيد دواري سياسي دا برسفة ليه مقصدها مش في قوتنا بري موجود إنه إيران يعني عراق دشت إيران ده يعني كاري استفادة بكي يعني كاري حتى مثلا دانوستاندني العراق بامريكا رجي قلشتر بكي ايران ايرو دصلاتي وي العراق خرته مشكلاكم او بحشوات اشتاكر جبوز بكم في نتيجه بيجومان ايرو امريكا مثلا انا لسوريا تقريبا يعني مثلا داعش كتايبتي وامريكا بيهتر تركيز دكيل شر نتف قاعده نتف ياكل شر شنوري عراقه ديمك او جبوي ايراني بيور خرط بكي ايران جي برخد دي انات خواجي جي خو العراق خرط بكي هم دواري مثلا دراف ده دواري ابوري ده دواري يعني معنوي ده دواري هبونا باشدار ونجانب شيء العراق بمينن وتخواجي وان قرب كي لشرق امريكا قالك بروباغندا ودردلي امريكا داگیر کر العراق نجانب چیه تشتی واج بری باشه ما مستعد بيجي پیوندیا و سردانه به تشتن داوین لسوریه کو اکبیج برماین داعش تک بچن لباغوزه و پیشبین بو یانجی هندک راپور بحثاوی که دکن کو رنگ ایران هزه که لشکری لسوریه چه دکه جبو کو یعنی به پشتگیریا ایران لسوریه باوکی راست بکه بله پیوندی گلک هیا جبر اگر لور امریکا جور صافی ببه بهتر هيجي خول شر نتف او قاعده نتف كل شر شيلوري يعني عراق وسوريا ونجيكي اردن الور خرط بكي
وقتی لور خورد بکه ریج بر ایران دگری او ریا ایران کو هر لبنان بله نرینه تگیشت ما مستببوره دمام کیما نویسکار صلاح بدردین تجهولر به مرابی گلک سپاس بوجی